Assalamu alaykum ekranımdaki qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Qozog'iston Uyg'urlar top televiziyasiga so'zlar podkasti va bugungi sonimizda mehmonda xalqimizga keng tanilgan Do'lan ansamblining yetakchisi Imron Baxtiyor va shundaqla xalqimizga keng tanilgan bloger Go'zal Ro'ziyeva. И да, с вами замечательные ведущие Шахзад Асым и я Шахниза Азизли. Вы привыкли видеть нас за столом, за новостями, однако мы решили наконец-то поменять формат и быть ближе к вам, к нашему зрителю. И перейдем к нашим гостям. Ассаламу алейкум. Мы сразу хотим оговориться, почему мы выбрали вас в качестве наших гостей. Во-первых, быть ближе к народу, это вот вам, мне кажется, лучше всех известно, потому что блогерлар, они 24/7 К тому же, стоило ямряда жүріп, концертларда уже завоевали сердца наших зрителей. Поэтому, наверное, было бы уместнее пригласить вас как первых наших гостей. Рахмет, чоқчы қыз болдыңыз, чоқ деп көріңіз, көз ашқыңыз. Рахмет, чоқаған Аллаға бірінші мен сөздей. Біріншіден, андеки біз сіздердің блогеріміз, оншалық блогер емес, әмді өзіміздегі инстаграмымыз шындақ иккет бағалы айтсақ болды, әмді өзіміздегі күнділік hayatımыз тоғырлық. Без вақытлар үлгіремеміз, ештім жүремеміз, бірақ іздейді біз. Нәкеттен лаз, кәй түшімеді оңға бір екетін ауыр қалдан лағыз деп іздейді. Рас құдай ме? Рас. Бірақ мен өзіммен блогерлер санамаймын. Ашу инстаграмны ашқандымы, онда мақсатым жоқ дейді. Үшіншілік адам жығыма, көпшіліктің алдыда жүрме деген ондақ мақсатларны қоймаймын. Lekin shu yo'l qanday yetib keldingiz? Masalan, hozir sizning Instagram xatolashmasam 40 mingdan oshdi deyman. Ya, xatolashdingiz. 30dan endi ish bor. Ha, tamam, bu vaqtda kelajakka planlarimiz 30 mingdan oshgan sizning ergashuvchilaringiz bor, sizni kunda ko'rdigan, shularning qatorida men borasiz. Sizni kunda ko'rdi, sizni anglaydi, nurg'unlagan maslahatlarni bersiz degandek ba'zi yerlarda o'zingizning o'y fikrlaringizni bildirgan yerlaringiz bo'ldi. Mushu yo'lda qanday qadamlar orqali keldingiz? Masalan, ma'lum bir o'zingiz dedingiz, unda bir ma'lumotga taskiriy maqsadim bo'ldi dedingiz, masalan. Qanday keldingiz mushu yo'lga? Qanday bo'lib qoldi? Bu bir tasadduq bo'lib qolgan bir voqeami o ya? Endi o'zim xalq oldida жүргенкен, o'sha san'atga o'zim qiziqib жүргенкен, o'zimning kundalikdagi hayotimni ko'rsatib жүрдім. Bo'g'ini shu. Biroq men o'zim Uyg'ur maktabida o'qidim, O'rus maktabida o'qidim, oliy bilimni tutardim. Shuning uchun tanışlarım nihoyat jiq. Shu Instagram orqali meni tepishib, menga yozilib, shu savollarni qo'yib, есть спрос, есть предложение degandek qarsam odamlarning qiziqishi bor. Men o'zim tarafdan qo'limni kelguncha endi selib tirishdim. Kundalikdagi hayot bo'lsin, tamoq pishirayotgan retseptlarim bo'lsin. Biroq endi kesik emas, undaq o'zim yoqtirmaydigan, bizning mentalitetga kelmaydigan narsalarni soldigandan qechib yurmay. O'zingiz cheklaysiz. Ha, cheklayman. Shuning uchun bilmayman, endi mening kontentim yoqqan odamlar menga jig'ildi, mening do'stlarim. Я бросала, вот вы очень часто выкладываете своих детей. Вы знаете, у нас бабот, кто-то көз, кто-то аж какие-то, вы этого не боитесь? Құдайым аманат. Әтер тыл көз бізділі бабу. Роналдоның баллары ешнің болмайды екен, Шакираның баллары. Өші бұты 30 мың емес, нәтші миллионлық аудиториялары бар. Мамаситаны де? Шо, мамаситаны баллы. Әжеп тек ұлы 40 күнге жеп смайликлауын қоймайды балларға. Қарсам, туғылғандың бері бұшы роддомдылы чүрішкі башылайды қоймамдан жүрген. Әнді Құдайымға аманат деп шықырай берме. Сіз үшін көрсеріп? Мен балдырымны суалымын, мен қоқымаймын. Балам 40-сын чыққычан самудық, о аялымны келқында чекілге, ұяқ деп, андыкен содық білмеймін, біз күтті тұлтекке ері жоқ. Тәгілер қойсын. Тәгілер қойсын, салыма балдырымны, челікмін. Әнді, оның кен бір мұншалар дейдіке, счастье любит тишину дегенде бар. Біз ұндақ емес. Біз әксінше мұшу yaxshilik bo'lsa, ashning bilan bo'lishga tirishamiz. Biz endi men mushunda, Baxtiyorim shunda ochiq odamlar. Shuning uchun
қоқмай сала берміз. Әрқашан позитивті да мына енді әрқашан позитив. Анди ушу уйгурская среда дейбиз го. Биздин өзүбүздүн эстрада бар, интеллигенция есть. Эшлардын в принципе силер буган көз карашы меселге поддерживают вас в большей степени или говорят, он кылсам буган кем, он кылсам буган кетип чеклешлер барбы? Болды, мне кажется. Мен анда болды да, енді мен анда болды, енді онда қарағанда баланч мұны дейді, мұны дейді демей қойса. Өзі болды оның алды да, Инстаграм енді шығып бір әмбі болып айланған уақыты да болды, сіз мүшкінақ нәрсені сүйіп отырсыз, это же неинтересно, зачем? Ой, вообще жоқ нәрсені сүйіп отырса ғой деп чу машал дейді да. Мен например, мен өзімдеке мен өзі қуатқан ішімді самаймен, өзімді ішім мақтан аламыз. Жық самаймен өзім ұсылып көген болшыңа керек. Мен өзімді ұсылып дәріс беріп отқан дәрісімді жық түшемеймін. Яман жық инкасы болған өзімді көн қиқалтай болды саған дедім да. Оның алдын мен анда болған әрбір дәрісімні полис мәші оқытқан балаларға бірінші тәрбие болсын деп үйгенсін. Болмаса тор бүйдеді келағыма, қатты үйте дейдім, ансың әштақ бір жоқ бір инкасыға келгендіктен менеке бір чекін қалып, мен көңілге қалдысам болды да. Шын үшін азымдық жық самаймен, арылықларды бар, яқшы ядырсам ада. Осының өзімдіке семьяларым салыммен, тойлар жүргенім салыммен, қызықлық позитив ияларым салымыз, yolda çıkan yollarımızı salımыз, әштақ бір приколдан шығып қоймыз, анчелек затты прям бесіп кеткен неміз жоқ. Ну, в основном поддержка же. В основном поддержка. Азыр мана азыр мен азыр қарсам, әшін деген адамнан қарсам өзінің Инстаграмын азыр сүйіп атыды, салған тіке мұнағынан тікен ошибок там жоқ бір нәрселерді бай жазған. Біздің өзімізді тіліміз бір чат қалған, орыс тілін бір чат қалған шығып сүйіп атыды. Бағынады. Хорошо, то есть hazır biz intelligens tarafdan, yani shunday narsa tarafdan dedik. Hamda hammamizning, masalan, bulupni sizlarning Instagramdagi asosiy auditoriyalar u xalq. Ya'ni bizning xalqimizga blogerlik saha qiziqsalik Uyg'urlar uchun blogerlar saha masalan Instagramda o'zi haqida bo'lishish, o'zi haqida silish u bir boshdan yot narsadek tuyuldi. Chunki voy bu o'zini chiqarayverdi, qo'ymadi bu shunday fikrlar Ashtaxlar bo'ldi. Shunday fikrlar bilan masalan sizlar qanday kurashdinglardan to'g'rimaydi mencha. Shunday fikrlar sizlar tarafga bo'ldimi va u fikrlarga sizlarning munosabatingiz qanday bo'ldi? Güzel nur bo'ldi. Andaki reklam bishida dedi Güzelxonniki men Güzelxonniki men debsam bo'ldi. Güzelxonga bishida dedi, "O Güzeldan imachal salsiz, yo'q narsa saliversiz ki bu, o tushamanga unda qiladi" dedi. Andaki ertesi kuni reklam kerak edi Güzelda reklam qilib beraman. Ha? Просто andaki Güzelda aşa dedi. O chatdan kelgan kaslar emas. Öz üpçüremdeki dostlarım, tuqqanlarım, endi bireyler kelganda, "O, mana sotqisini ko'tarib keldi" deydi. Bo'lmasa, meni de unda har bir qadamni silib turish unda mening yo'q. Vaqtim yo'q. Vaqtim yo'q, mumkin unda maqsadim yo'q. Birmuncha rostligim o'sha ko'zni ochgandan tortib, qilgangacha hamma bir qadamni silib turdi. Men unda emas, men hayatımның мындақ айтқанда 20%-ын көрсетсем көзіме қызық нәрселер. Қағыны қалды. Бірмүнчілер ойлайды, ой, мана әмнемді көстіп атыды деп, келгенділа қызықла қаршы алды, бірақ өзлерге керек вақтыда тапыды. Тип oldu ha? Özüne içip aldı da. Özüne içip aldı. Koymanda sizдің подписчиктеріңіз жиқ бол. Апамның бір курсы бат дей, мен әдемнің бір магазин бат дей. Burun sözlerini birden unutup kaldı. Анди беда получается, сля что кала торхит подкетала, изначально какое отношение было, допустим, у ваших супругов на это? Они поддерживали или говорили, что не нужно этого делать? Как вот? Но у меня, например, супруг не одобряет. Он не в восторге. Он сам человек не публичный. Мен ұқсаш экстраверт емес. Өзінің ішін қылып, лишнее внимание любит привлекать. И поэтому мы с ним противоположности. Поэтому я его мнение учитываю, принимаю и его не вовлекаю. Но свою жизнь, поскольку я сама хозяйка своей жизни, то, что считаю нужным, я показываю. Поэтому даже вот многие спрашивают, почему там отдыхали, и у вас нету, как у многих блогеров, там целого влога, там, допустим, по отелям, да? Ну, потому что отдых это семейное, там есть муж, он не хочет светиться, поэтому я там вообще ничего не снимаю. Архив, конечно, есть, но он есть для семьи. Өзімізді қалды.
Ой, мен аяғым жатық ұйқы. Емші жасам шүрі. Опять соткада қойды Милан. Апам яқшы көмейді. Қал дейміз. Біші яқшы көмейді. Ой, пішеме деп. Ансыз үшін мен толып пішемейме оланы. Аялымды толып пішемейме. Осынан балаларымды пішірме. Осынан ұшылам. Долан üzerine ansamılım, üzerindeki küçük ballarım degende şu. Adak ayalım cık düşüp ketmeydi değil mi? Ana ne любит сама. Özdeki gibi Instagram'da onun için ben İstanbul'da onu uzakırdı. Потом ванский мен 60 атып болсам, оның қыбырлар не болса, это кто? Это кто? Мен біле, томайын. Qadrli qarindoshlar, ko'rayotganlar Qozog'iston Uyg'urlar to'g'risida bezatki so'zlar podkasti va bugun bizning mehmonda Imron Baxtiyor va Go'zal Ro'ziyev qanimizni tirkilib, videoga like besib, kommentariyada o'z fikringizni yozib ketishni unutmang, chunki u bizga muhim. Rahmat. И мы начинаем второй этап. Это у нас, вы, вероятно, видели, такой формат уже есть, и мы решили его адаптировать под нас, под уйгуров. Игра называется, ну, не игра, а интерактив называется «Было-не было». Это будут взаимодействовать Шахзад с Гюзарада и я с Бахтиярака, получается. Ну, то есть мы можем сказать на примере, допустим, я говорю, допустим, не знаю, вы опаздывали на съемку, вы говорите, было или не было, все, брсёз, брелсёз, киргиё. И как можно быстрее, не задумываясь, было или не было. Шахзад? Başlayalım. Да. İstil. So'qish ko'rganmi? Yo'q. O'zingizning turk yaptığınızını bir kun ichida almashtirib ketyaptıngiz bo'lganmi? Grimar. Bo'ldi. Ko'pchilikni oldida jig'ilganmi? Bo'ldi. Boshqa bir millatning, boshqa bir din yoki boshqa bir davlat turgan odamga oshiq bo'lib ko'rganmi? Yo'q. Sizni sevmaydigan odamlar munosabat bo'lib ko'rganmi? Yo'q. Muddati srok o'tib ketgan produktlarni yeganmi? Yey Xudoyim, nima bu? Yey. Sport nimasida avtomobilda minib ko'rganmi? Sport avtomobilda. Hind tomog'ini yeb ko'rganmi? Vannada uxlab boqqanmi? Yo'q. Bir ko'ribla oshiq bo'lib boqqanmi? Yo'q. Dejavu deganni sezinib boqqanmi? Bo'ldi. Uyingizda non pishirasiz? Non yoqsiz? Maktab o'qigan chog'laringizda muallimingizni charchoqlatdingizmi? Yo'q. Tashlaringizga mana bir qism savollar qo'yayotdingizmi? Bo'ldi. Biriga muhabbatingizni izhor qilganingiz uchun o'kinib boqqanmi? Yo'q. Maymun bilan salmish boqqanmi? Bo'ldi. Kundalik bog'i maktabda o'qigan vaqtida. Ashning ichidan varaqlan yulib evatgan vaqtingiz bo'ldimi? Bo'ldi. Mana bir choy yo misalga gaz va bir suvlan ichgan chog'da kul ketib burningizdan chiqib ketgan vaqtlar bo'ldi. O'zingizda agash kuchlaringiz bir yilqi to'xtamay yezib, kayningizni kirib olgan vaqtlar bo'lganmi? Bo'ldi. Uni bir sizda qo'yamiz. Meni savollarım shunday tugadi. Rahmat Go'zalada. Найдется. Все. Моя очередь там. Опаздывали на съемки? Yo'q. Улыбались ли по-настоящему? Сплетничали о коллегах? Таяқсыз выступать в Петровске? Был роман с подписчицами? Ты женился на подписчице? Случайно называли вторую половинку чужим именем? Yo'q. Наносили макияж? Ой, күнде. Был конфликт с организаторами? Ой, жоқ. Была ссора супруга из-за ревности? Ой. Уходили с мероприятия со скандалом? Ұйқысып қойсаңыз болды ке? Бір плагиаттан соғышып кетіп қалған уақытыңыз болды ма? Болды. Выступлениені срывать қылып, ештеңе қылмастың ба? Ол chiqmaymi deb. Болды. Не выполняли обещаний? Сөзіңізді тұмыдыңыз? Yo'q. Өзіңізбен бір сағат жүрген кәсіпташларыңызбен конфликт болды ма? Болды. Болды деп Болды. Смеялись в неуместные ситуации, то есть вообще мәселен грустный бір нәрсе болады, сіздің Ой, құдағылар жықмайды, жүрейін мен. Жығыласың ба? Бірге өзіңіздің бір шәхси мәліметіңіз үшін яған көрген уақытыңыз болды ма? Болды. Болели звездной болезнью? Yo'q. Вообще? Yo'q. Ни разу? Ни разу. Совсем чуть-чуть прям? Дат тигіз өттің. Кәсіпташларыңыздың көңіліңіз қаға вақты болды ма? Болды. Рекламировали то, в чем сами не уверены? Не оплачивали проезд в общественном транспорте? Ой, мен мамырым Вы разбивали кому-то сердце? Жүрегін ағыртып? Ой, жоқ. Сіздің жүрегіңізді ағыртқан уақыт болды ма?
Мен жүрегім болған болушы керек. Яш уақытымда азыр қанша қалды. Яш уақытымда болды. На этом мои вопросы тоже все. Рахмет. Теперь самое интересное это разбор этих вопросов. Давай. Özdenге? Mesela güzel de mandatınız. Ben müddeti ötüp ketken bir produktni, просроченный produktni yedim dediniz. Nemi yediniz? Мен дружбада туратым. Bir hedeş battı, donun yogurtluğuna çıkıp beredi. Bir gün, 2 gün srogunu ötüp ketken şu yogurt, smetan, bir student vaktında. Ezen 50% skidkımı, 70% skidkımı, ede süt valot yedik. Elbette onu bir şey de yap görse. Yaxşı bolsa yeli verse. Даже doğulan işken vaxtlarım var. Müddet ketken. Andi mide tımşap Çık gittiyse baş doğuş. mide tımşap başka iş pişirmişsin, bırak andi her bir doğrunun özünün zapası buldu. Даже sırf mesela yıllık belgelengen olsa, yani 20 yıllık onun bir zapası var. А брак это в крайних случаях. Ну бывает, лекарства нет вообще. Конечно, лучше с лекарствами так не шутить. Да. Бахтияр, siz dediniz, что вы сплетничали о своих коллегах. Как это было, когда это было и по какой причине это было? Кімді қағайып Bu amca gıybet demez mi diyor? Gıybet değil de gıybet demez. Gıybet demez bu. Bu yerde bir sözden mi alıp geldi? İşte taraftan bulsun ben gel. Fakat üzerinde kesip taşınmamız başka yakın oldu ya. Numan alıp geldi. Öz yok hakkında. Kantak işte oluyor. Paranlı oldu. Bırak kaysız değil mi? Отрицательно или? Gıybet это всегда отрицательно. Отрицательно болғанда мен өзімдeki ой пікірімді деймін де. Конечно, ой пікірімді. Мандақ дедім, почему он так делает, или она почему так делает, нағымыз дейді бұл. Доланды ондақ әрекет жоқ қой деп нәрселер. Әрекетлі болсын, почему он қуатыды дегендекші пример наштақлады. Әрекет бұл масанас қой деп. То, конечно, хер была, е? Что хеледі бар болды. Башқа дейді. Башқа хеледі қанықла бар. Ой, қой, мынау шосының программынан вақыт түгейді. Сілер гебетке қылдығын келілам. Азырша кеткенде сәні келеді. Киімаған киімі Onda kiyimlegi, aynısı hep samayız. Güzel de maymun bile salmış baktım dediniz. Zooparkla bağındı, привет desem olmadı. Ama da kol tutup almış baktım. Ha ya. Так, и еще один вопрос. Сіз dediniz, что уходили bir мероприятиядан со скандалом. Жанжал шығып кеттік, бірақ үйеді бірақ выступать қылдық. Қымай кет қалған. Қымай кет қалған. Қай еді болды? İrada bile bol değil. Hayır, выступать қылған. Қылып, потом соғышып кеткен адам. Бұндақ болды. Причем бір концерт болды. Қаншыншы жылдары қаяда? Концертен на айтын ұрған әсті тұтып Я человек далекий. Я этого не знаю. Да, да, ходмам мен. Шо, ісім чымады менен ешін. Қайдым тек мұқтай берді. Конфликтің болды, онда кейін мұшиқында болған болды, бір жыл бұрын болды десем болды. Өзіміздің ұйғыр театр болды, қанақ демей қойы. Чатақ қайдым шықты, организаторларға беген өзінің көбігіне сахнаға отырды, қолы тұсты сойып шыққан. При зрителях? Зритель болғанда әшет қатынашқыш кәмсі болды, мен оған дегенде бір әліктек, бір 60-тек адам болды, мындағы шөт болды. Яғыр кеге чықты, мен өзімді біріншін тылан алдым, мен шыдамғынымда, ондан кейін башқыш үшін мен тылан алдым, güzel білді оны. Башқыш үшін мен тылан алдым, бірақ еді мынаған дегенде тоғыр болмады. Şu тоғыр болмаған кейін, біз бұны, да, мұны неме ала бізге үнчелік бақырған кейін, үнчелік бізге лайық болмаған кейін, мен организаторлар келдім, егер, значит, сәні кеміз ғамына, қапылмайсам, оны егерім ол, біз бұны лайықаймыз. Деп қолы бер қойып. Олар тараптан примиренияға кешірім сұрап. Бақырған кіші қадімгідек әдісі 2 күнден кейін маған телефон қылып қапылмайсыздар кешірім сұрады, бірақ организаторлар тараптан ешқандай
kechirim bo'ldi, andikin o'tirib to'xtab o'yib kirishdi bo'ldi. Shunda deydi. So'zim qo'zg'almadi. So'zim qo'zg'almadi, Bizlarda ishda bo'lmadi. masalan, agar biz beshit atab ketdik, bizning Uyg'ur mentalitetida loyiq o'zining shu politik bo'lgan blogerlarimiz ham narsani 100% ko'rsatmaydi. Agar 100% ko'rsatgan bo'lsak, я думаю, что agar bu situatsiyaga огласка bergan bo'lsanglar, bo'ladi. Biroq endi bizda bunday aytgan borda, qarangsiz so'zingizga plus so'zligim bor. Hozir biz desaqmi, bunday narsani internet orqali biz birinchidan manfaat peshgan jihatdik. Ashta narsani qachirgan bo'lsak, hayf tutgan bo'lsak-da, biz ikkinchidan uni biz az qilmaymiz. Nima ishga desangiz, go'zal va men atikni biz atik saqlab yurgan odamlar ko'rasizmi? Biz to'liq bloger bilan ishlayotgan yerimiz yo'q. Biz to'liq ashning bilan kunimiz o'tayotgan bo'lsa, reklama qilib ashning zarar qilgan bo'lsa, biz ochapdik. Biz hozir açamayız. Nima ishga desangiz, atik biz qalbga ko'rishimiz, atik ya'ni ashyoda ko'rishimizda, andikin biz o bundan aytgan loyiq ish emas. Yani sanatkor odamga loyiq ish emas. O biriniki ishini ichish, ya'ni birini haqoratlash bizga loyiq emas. Вообще, я считаю, такие вещи нужно коллегиально между собой. Да, o'zaro не вот эту грязь на сцену всю вываливать. То есть в комментариях не нужно ловить хайп, да? Нет, я считаю, что... Я считаю, что вообще нет. Вот, например, мне что-то не понравилось, да, или вот, я считаю, нужно вот сделать какое-то замечание, хотя я со своим мнением вообще никуда не лезу. Но если вот я считаю, человек мне близкий, и вот я считаю, что я хочу донести до него какую-то мысль, я лучше выйду ему в личку, я не буду его поносить в комментариях. Но даже взрослые наши некоторые не могут этого понять и свое важное мнение начинают писать в комментариях. И чоңлатор кытайпет кеткеніңіз яхшы болды, потому что мы не можем не коснуться этой темы. Сейчас у нас, у взрослого поколения, явный конфликт есть. Вы, как представители молодежи... Ну, вы не совсем... Мостик. Да, мостик. Что вы об этом думаете? Что нужно сделать, чтобы не переносить это на молодежь, на нас? Как быть? Ну, не знаю. Вот здесь мы хотим спросить вашего мнения. Вот, скажем, сделаем вид, что это вы нам в личку пишете. Но мы это, конечно же, вставим. Обязательно. Да. Даже не знаю как, потому что у каждого, это же целый пласт поколения. Да. Как-то влиять на целое поколение посредством слов — это утопия. Но в целом все-таки нужно ловить баланс, быть и в современных трендах, да нет, не отставать от времени, но в то же время быть подальше от всего плохого, даже того, что есть у нас, у старшего поколения. Да. Потому что старшие — это не значит, что они идеальные. У них свои ошибки, у них свой опыт, у них свой багаж. У них тоже есть и плохое, и хорошее. И вот мы должны брать именно хорошее. Да. Вот это, наверное, я бы сказала. Чоңланки yaxshi tarafini yashashimiz kerak. Hamda biz hozir adayimiz hozirgi bunaqa zamonga beqib ketib boramiz. Bunaqa yoshlanib kelib bo'lsa, buni torbatlar orqali ham. Buni degan hozir cho'nglarimizning hammasining qo'lida bir telefon bor. Biladi, Instagram kirishni, TikTok kirishni, ham yerda Facebook, ham yerda bor. Ya'ni post yozishni, yezishni hammasi qadimgidek. Bunday aytganda bizdan yaxshi yo'q. Bor, bunaqni aslida hammasini delamayman bunda. Bor. Biroq bağlamak durust qo'llanmaydigan bor. O yoshlandiki bir diddiga sig'maydigan gaplarni qilib yoqmaydigan bir narsani yoki bo'lamdi bo'lmamdi degansini yezbidi qoladi. Unaqlan bo'ldi bizda. Qadrli qarindoshlar, ko'rayotganlar so'zlar podkasti va yangi inson aslimiz. Bugun bizning mehmonda Imron Baxtiyor va Go'zal Ro'zi va hozirda bizning 3-etapimizda bizni qiziq bir o'yin bo'lyapmiz bizning mehmonlarimizdan. O'yin shartlarini o'zlari sizga tushuntirib ketaylik. Bu o'yinda oyun o'zi so'zni top deb ataladi. Bugungi bizning podkastimizning nomi so'zlar bo'lganlikdan o'yinni so'zga bog'lashni berish to'g'ri keldi. Ma hozir qo'limizda turgan quloqlarni qulog'ingizga solasiz. Anki siz bizning gapimizni bildim anlamaysiz. Ve yanımızda oturan İmran Baxtiyor efendim, gap biz ba'zi bir so'zni deymiz. Hem İmran Baxtiyor efendim şu sözün sizga qalbqalari orqali gapirish kerak. Я көстіп, Ой, bu maymunga bo'p berdi. И потом вы поменяетесь местами, да. Ve keyin almışdan bo'lamiz. Hamsa oyunimizni boshlaymiz. İmran Baxtiyor efendim söz yo'qirmoq. Yo'qirmoq. Говорит, yo'qirmoq. Попапа. Попапа. Yo'qirmoq. Еще говори. Yo'qirmoq.
Говори. Ёпырмак. Ёпырмак. Ну-ка, Ёпырмак. Ёпырмак. Мындакчы. 0. Попробуй. Қара. Ёпырмак. Нотный. Ёпырмак. Подожди. Медленно. Ёпырмак. Ёпырмак. Ёпырмак? Лисик, динамisa. Болмайды подсказка. Болмайды. Без болмайды. Ёппа. На орыс сөзі іздеп ете алмайм. Тәрхәмәк. Харакеш. Тәрхәмәк. А? Тәрхәмәк. Тәш. Вы можете показывать, если что. Я Колокөз. Қолымla кесіп. Нақ. Та-та-та-та. Тәрхәмәк. Ләгмен. Дөше. Ноғыш. Пішап. Да. Тұқжа мені. Да. Тәрхәмәк. Непонятно. Тәрхәмәк. Ләгмен. Ne denk met samen? Tәрхәмәк. Непонятно. Стоишь. Непонятно. Тәрхәмәк. Тәрхәмәк dat moet tәрхәмәк. Vay. Mankara. Qara qol. Мәдәният. Пиязман. Мәдәният. Көрсетсеңіз болды. Сол, нақша. Vay. Нәңе. Нақши. Мәдәният. Давай, тоқтамай. Мәдәният. Пейін бас. Bir söz okuduk. Давай. Мәдәният. Медленно. Мәдәният. Мағына сөз білмеймін. Бұлсыз. Мәдәниет. Oy Allah, yaman keser. Gayet yaxşı. Gözəldə bu oyunumuzda 3 sözdən 2 sözdən tibib nəhayət yaxşı nəticə göstərdi. Əmdiki növbətdə Bəxtiyar haqqımızdan növbəti gəldi və gözələdimiz hazır Bəxtiyar haqqımızda. Очень чықырды. Sonra. Nakş. Məndən. Еще раз. Смотри. Алтек. Legmen. Pılta. Menten. Ay Allah. Cü teyze. Kıyın mı ki? Cü teyze. Jün terse. Çin terse. Cü teyze. Ha? Cü teyze. Gül terse. Gül tahtay.
Медленно говори-ка. Медленно, медленно. Не могу, кому. Ay, все, güzel şirkettik. Teyze. Juntarse. Маленький сам. Да, кусок çıktı. Durgun. Kanal. Ocak. Gül. Rozgül. Yeydi onu. Yeydi ama o. Evet. Aha. Cü teyze. Yesem sisik buldu. Junda. Sen gel. Cü teyze. Terse. Cü teyze. Güldeste. Cü teyze. Yeydiğan. Yeydiğan. Cü. Trompaşkal. İmran'ı Oldu mu? Oldu mu? Ya. Aa, iyi kalmışım orada. Juntarse dedi o. Cü teyze. Legmen bak o legmen. He. Cüterse? Aşının koşudu. Oy, bilmem mi? Nasıl sözüm Cüteyze. Ha, cüteyse mi? Juntarse. Neymiş juntarse? Yedi kepmek yok, az kaptık yok. Şu az dedim o. Oldu mu? Kaçta oldu işte? Я последний Продавал. сказал, да. Ой, Ой, мне Максим, все это не растеклось. Саня наш это там. Ötü ötü ой. Страшно ötü ötü. Саньян İsmail. Normal da, normal. Саньян İsmail. Sanyem İsmail. Sana İsmail Light testi alıyoruz değil mi? Sanyem İsmail. Tamam. Oldu mu? Doğru aдрес. Qadrli arkadaşlar, Köyünümlə Sözlər podkastının 3-cü etapı və hazır biz memolarımızdan ait bir qızıq oyununu oynadıq və o zaman onun voice olduğuna sizə yaxdımı? Acayip oldu. Жығылды бәк. Bir soru koysam rənciməm siz yeydiğen hemen dokuyup ötkin bakımdan. Yok, bunda sol değil. Zborички. Zborички. Yok diyor. Nok dedi. Nok dedi. Yudum akas yapon. He, insan sesi bu. İnsan sesi mesela jundo dedi. Biz buna arkadaşlar bunu insanlar sesi. Am da jun sesi. Yeme yapalım. Ya ben böyle yapam yapamam ki nu atxodu tam. Әмде гүзелдә бүгінгі Имран ака, Бахтияр ака кечесін. Бүгінгі мұшу подкастымыз кеппеген ана айтты. Рахмет, сән көріп еді. Хақиқатан мұш олды. Қам менің ішенчім қалмады ки, біздің көрерменlerimiz мұшылақ мұш олды. Шынақ көрерменler. Әмде бүгінгі мұшу біздің подкастымызға өз аңланы болған пікірін алайын, мүмкіндіктерін алайын деп аян болсаңlar. Мұш әді біз подкастымызды. Кто откан, может, у вас есть какие-то ожидания от этого подкаста, что будет вот так вот такой эффект полдудген? Hədəm sözüsün. Antik mesele. Ama. Ende nim deme. Söz bekliyorum. Söz belki var rahmet. Той же тосна тұртыр не атлава. Ya biz mimar bulup bamayımız bu. Ondan sonra мысляди? Tamam söyle ya. Tamam Söylemeydi. Ya Allah, bundan sonra dünya gitti. Bir çıkarla bağır diye. Posunu Erkek soydurub bardağına adam. yaxşı görürüz. Öğrenci. Uğrayım acayip yaxşı. Olsa da yaxşı değil. Şıkıdım oldu bu da gidiyor. Maqul. Endi başlagan işinglarga uqtuq. Şundaq yaxşı bir iş başlapsızlar. Burun bomgan, kömgen nersini başlagasızlar. Uyg'urlar arasida. Endi bizning yoshlarimiz texmo qiziqish bilan sizlarning kanalinglarni qaraydi deb umid qilaman. Rahmat, güzel öded. Rahmat. Endi bizni shundaq chaqirib, bizni bloger sanab, endi shundaq ajoyib men xursand bo'ldim. Men qancha kun bo'ldi shundaq deganki men o'zim shundaq biroz Instagramga qarab qo'ymay, "O, men blogerga bo'ldim." Shundaq rahmat, shundaq bizniki ishlarimizni baholab, bizniki shu vatgan ishlarimizni ko'rib deganda go'zal ishimizniki shundaq xursand bo'ldim men. Shundaq programmalarni, birinchi programmani bizni chaqirganlarga programmalarga birinchidan qutluymiz. Bundan bir to'xtab qolmanglar. Bizning yordam kerak bo'lsa, biz har qachon yordamda bo'lamiz go'zal ishimiz. Instagram tarafida. Xudoyim buyursa. Endi nima deymiz? Endi chiqib shundaq yoshlarimizni kim shundaq talantinglar chiqib
to'xtamasin. Bizniki o'zimizniki miltimizning orasida shunday ajoyib zamonga loyiq programmalar chiqaversin. Siz degandek mustaqil babchiqlar bilan yo'q kunliklar bilan o'tirib qolmaylik. Shunday ajoyib oddiy mustaqil studiyalarda ajoyib erkin mustaqil studiyalarda programmalar tushirilaversin. Kutlaymiz. Shunday to'xtamang. Rahmat. Hörmətli görərmənlər, sizlər bilan bo'lgan Sözlər podkastı həm bugünkü günün bizning mehmonlarimiz İmran Bəxtiyar və Gözəl Rozi. Мне кажется, уже bizning ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Chunki нужно уметь ходить красиво и вовремя. Да. Выражаем огромную благодарность фотостудии Dolan за предоставленные возможности. Shundaqla bugun sizlar bilan bo'lgan So'zlar podkastining riyosatchilari Shahniza Azizqizi va Shahzod Asim. Aytib rahmat. Sog'lik. Assalomu alaykum qadrli qarindoshlar. Siz telefon bilan chiqoldi? Biz telefon bilan o'tiramiz. У нас вопросы. Вопрос. Ответ на Alloh vaqtlar. Assalomu alaykum ekrandagi qadrli qarindoshlar. Ko'rayotganlar Qozog'iston Uyg'urlar to'p televiziyasiga So'zlar podkasti va bugun bizning mehmonda Biz qo'ydik. Shahniza, sen turib bir turib ishni majburiyandek bo'ldi. Что такое? Barmışsın. Давай, начинаем. Bugun bizning mehmonda xalqimizga keng tanilgan Dolan ansamblining yetakchisi. Yetakchisi İmran Bəxtiyar efendim. Ondan keyin Efendim diyorum. Это господин degan so'z Uyg'urcha. Нет, он biznikilar onu durust qabul qilmaydi efendim. Efendim degan kökü. Да. Особенно efendim, да, социальный. Вот, даже все равно понятие, да.